ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо Ҳамраз Давлатзода. истиқлолияти давлатӣ яке аз бузургтарин ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик маҳсуб ёфта, аз ин рӯ барои гиромидошти муқаддасоти сарзамини аҷдодӣ ва таҷлили бошукӯҳи он аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. бо мақсади дар сатҳи баланди омодагӣ ҷашн гирифтани сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, тарғиби васеи моҳияти истиқлолият ва озодӣ, соҳибватаниву соҳибдавлатӣ ва арзишҳои неки миллӣ имрӯзо дар саросари мамлакат тибқи нақшаҳои мушаххас тадбирҳои ободониву созандагӣ бо вусъат идома доранд. бунёди биноҳои баландошёнаи маъмурию истиқоматӣ, инфрасохтори хизматрасонӣ, маишӣ, фарҳангиву сайёҳӣ, иҷтимоиву варзишӣ аз ҷумлаи тадбирҳоянд, ки дар ин замина амалӣ карда мешаванд. ёдовар мешавем, ки аз 19 декабри соли 2017 таҳти рақами 968 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид, ки тибқи он соли 2021 дар саросари кишвар ин иди умумимиллӣ бояд дар сатҳи баланд ва бо шукӯҳу шаомати хос таҷлил гардад. инчунин амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 майи соли 2018 оид ба омодагии ҳамаҷониба ба ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. дар асоси он аллакай нақшаи корҳои ободониву созандагӣ дар қаламрави кишвар таҳия ва марҳила ба марҳила амалӣ мегардад. бо мақсади ободонӣ ва боз ҳам зебову ҷолиб гардонидани симои пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба роҳ мондани ҳамкории самараноки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақомоти марказӣ ва ташкилоту муассисаот дар самти ободониву бунёдкорӣ аз 27 апрели соли 2018 амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. тибқи амри мазкур комиссияи ҷумҳуриявӣ оид ба гузарондани озмун ҷиҳати муайян намудани беҳтарин мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, корхона, муассиса ва ташкилоти давлатӣ оид ба сохтмони майдончаҳои варзишӣ, бунёди боғу гулгаштҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе таъсис ва ҳайати он тасдиқ карда шуд. дар ин замина то имрӯз озмунҳо ҷиҳати муайян намудани беҳтарин мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, корхона, муассиса ва ташкилоти давлатӣ дар пойтахт ва дигар шаҳру вилоят ва ноҳияҳои мамлакат гузаронида шуд. қобили таъкиди хос аст, ки корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳангиву варзишӣ, коммуналии шаҳри Душанбе дар заминаи нақшаҳои ҳадафноки роҳбарияти шаҳр вусъати тоза касб намуданд. имрӯз бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва фармоиши раёсати сохтмони асосӣ дар 40 иншоот сохтмон идома дорад. гузориши Садриддини Сироҷиддин. бунёди биноҳои истиқомативу маъмурӣ, хизматрасониву маишӣ ва иншоти дигари ҳаётан муҳим дар пойтахт бо истифода аз имконияти мавҷуда ва риояи меъёрҳои сохтмонӣ вусъат ёфтаанд. аз оғози соли 2018 то ба имрӯз бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби муассисаи давлатии раёсати сохтмони асосии шаҳр 23 иншоот бо таъиноти гуногун сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. агар дар соҳаи маориф аз аввали сол дар 27 иншоот сохтмону таъмир оғоз гардида бошад, то ин вақт дар 10 тои он корҳо пурра ба сомон расонида шудаанд. дар заминаи анҷоми босифат ва саривақтии корҳои таъмиру навсозӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт шароити мувофиқ фароҳам омад. вусъати корҳои сохтмониро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3153 ва кӯдакистони рақами 18 рӯйнавор овардем. тавре маълум гардид, бинои муассисаи таълимии рақами 31 пурра аз нав сохта шуда, дар он имрӯз корҳои рангуборкунӣ ва васлу насби дастгоҳу таҷҳизот рафта истодааст. бинои муассисаи таълимии рақами 53 бошад, пурра аз нав таъмир карда мешавад. дар ин иншоот беш аз 50 нафар барои анҷоми корҳои сохтмонӣ ҷалб гардидаанд. дар кӯдакистони рақами 18 ноҳияи Сино низ чунин сохтмончиён кӯшиш карда истоданд корҳоро ҷавобгӯ ба талабот анҷом диҳанд. баъди сохта ба истифода додани кӯдакистони мазкур беҳтарин шароит барои ба таълим фаро гирифтани кӯдакони маҳаллаи Зарафшон фароҳам меояд. дар кӯчаи Зарафшони ноҳияи
سینا تعمیر بینای کودکستان رقم 18 رفته ایستاده است. این کارهای اساسی قریب که به انجام میرسند و رنگ و بارکنی و نصب تجهیزات ها دوام دارد. ما کار را ماه می در انشاءات آغاز کردیم و موافق نقشه ماه دکبر کار را به انجام میرسونیم. در دوره سپری شده سال روان در ساحه تندرستی نیز از طرف مؤسسه دولتی ریاست ساختمان اساسی شهر دوشنبه با جلب شرکت‌های ساختمانی کارهای زیاد به سامان رسانیده شدند. دوام سال روان در این ساحه ساختمان نوسازی 6 انشاءات آغاز گردیده 3 انشاءات پوره در خدمت اهالی قرار دارد. در 2 انشاءات کارهای ساختمانی انجام یافتند و ساختمان یک انشاءات دیگر این هم بنیاد بینای علاوه‌ای در نزد تولدخانه شهری رقم 2 ادامه دارد. بینای مذکور از 4 آشیانه و تهخانه عبارت بوده طبق نقشه در آن همه گونه شرایط برای مراجعت کنندگان فراهم آورده می شود. در ساحه فرهنگ، کمونالی، ورزش و غیره نیز چنین کارهای سازندگی با مرام ادامه دارند. انشاءاتی که امروز با فرمایش مؤسسه دولتی ریاست ساختمان اساسی شهر دوشنبه ساختمان و نوسازیش ادامه دارد به 40 عدد می رسد. کارهای ساختمانی را در انشاءات ساخته شونده و تعمیر طلب 51 شرکت ساختمانی بر ذمه گرفته است و در هر قطعه ساختمان از 50 تا 300 نفر به کار جلب گردیدند. بزرگترین انشاءات ساخته شونده این مجمع یونیورسالی ورزشی در کوچه کرموف می باشد. این انشاءات در میدان 10 هکتار بنیاد یافته آن از 7 میدانچه آموزشی تنیس، قصر تنیس با 3000 جای نشست، قصر کلان ورزشی آبی با 2000 جای نشست عبارت می باشد. در مجمع مذکور قریب 20 شرکت ساختمانی از جمله 8 شرکت ساختمانی وطنی و همچنین شرکت‌های خارجی سفربر گردیده شماره ساختمانچیان آن به 300 نفر می‌رسند. در این مجمع بزرگ برای نمودهای گوناگون ورزش شرایط موثر فراهم آورده می‌شود. طبق نقشه در سال روان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه توسط ریاست ساختمان اساسی برای انجام کارهای ساختمانی 393 میلیون سومانی روانه کرده می شود و به اطلاع مسئولان تا به امروز اطراف 140 میلیون سومانی از خود کرده شده است. به گفته رهبری ریاست ساختمان اساسی در نیمه دوم سال 2018 آغاز یافتن کارهای ساختمان و نوسازی باز در 10 انشاءات دیگر در نظر است. صدر سراجین بهردین زویر برای برنامه اخبار. соли равон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ дар ноҳияи вусе тибқи нақша чорабиниҳо 21 иншоот ва то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 118 иншоот дар бахшҳои гуногуни иқтисоди миллӣ бунёд карда мешаванд. бо ин мақсад ба соҳибкорон барои тибқи талаботи меъморӣ бунёд намудани иншооти нав лоиҳаҳои ангоравии сохтмони иншоот дар соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва дигар бахшҳои хоҷагии халқ пешниҳод карда шудааст. гузориши Саидҷаъфари Маҳмадалӣ. در نویای واسه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی و جلب صاحبکاران محلی برای تشکیل جایهای نوی کاری و مساعدت بر رشد ساحه‌های مهم خواجگی خلق عین حال کارهای ساختمانی در 22 انشاءات نو با سرعت و صفت بلند جریان داشته تا امروز در بنیاد انشاءات ذکر شده با خرج بیش از 20 میلیون سومانی کارهای ساختمانی اجرا گردیده است. من امسال از بنیاد و مورد بهره برداری قرار دادن 28 انشاءات به نقشه گرفته شده در دوام 6 ماه سال روان 8 عدد آن به استفاده داده شده بخشیده به استقبال جشن 27مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باشد. باز 7 انشاءات دیگر از جمله در ساحه معارف بعد تعمیر اساسی مکتب تحصیلات میانه رقم 2 و در نزد 4 مؤسسه تعلیمی بینای صنفخانه‌های لواگی برای زیاده از 400 جای نشست مورد بهره برداری قرار داده می‌شود. برای بلند برداشتن سطح صفت دانش پیش از همه شرایط مساعد فراهم آوردن است. امروز در نزد 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با طریق هر شهر با دستگیری صاحبکاران صنفخانه‌های علاوه‌ای برای 380 جای نشست و در برابر این امروز در ناحیه با 3 مؤسسه تا مکتبی خصوصی ساختمان رفته ایستاده است که خوشبختانه 2 مؤسسه خصوصی تا مکتبی تا جشن استقلالیت به استفاده داده می شود. برای تامین رشد ساحه معارف و بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت در اساس تطبیق سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری و نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به استقبال جشن 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نویت تا سال 2021 با جلب صاحبکاران خرج مبلغ‌های جمهوریوی و همکاری با شریکان رشد
در برابر تعمیر و نوسازی انشاءات ساحه باید باز یک چند مؤسسه نوی تعلیمی و 8 مؤسسه تا مکتبی ساخته به استفاده داشته شود. با این مقصد امروزها در نزد مکتب تحصیلات منظم رقم 51 دهه مهنت آباد جماعت دهات به نام عبدالله رودکی ساختمان بنای نوی تعلیمی برای 240 جای نشست، بنیاد بنای مکتب تحصیلات منظم رقم 6 در دهه کدوچی به نام میرزاعلی وایسف، بنای مکتب رقم 40 در دهه گلافشان برای 120 جای نشست، گیمنازیای خصوصی در دهه وسیع‌آباد جماعت به نام عبدی عوضف و ساختمان بنای کودکستان در 3 دهات نویه ادامه دارد. در مجموع بخشیده به جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نویه وسیع باید 139 انشاء در ساحه گوناگون خواجگی خلق ساخته به استفاده داشته شود. اکثریت انشاءات‌های با نقشه گرفته شده از جانب صاحبکاران میباشد. از شماره انشاءات ذکر شده برقرار نمودن دیوار و دروازه قلعه هولبوگ، ورزشگاه برای 20000 جای نشست، ساختمان و برقرارسازی سیستم آب تامین‌کنی 3 دهه جماعت توگرک، بنیاد بنای دومی مکتب رقم 51، بنای الوگی مکتب رقم 47 و ساختمان کارخانه اسفالت‌براری با خرج مبلغ‌های جمهوری صورت گرفته بیش از 60 انشاءات دیگر باشد با جلب صاحبکاران محلی بنیاد کرده می شود. با مقصد وسعت بخشیدن با کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده با جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه وسیع در یک جایگی با گروه کاری با صاحبکاران ناحیه واخوری برپا نمودند و در این واخوری همه صاحبکاران قید نمودند که با مقصد دستگیری سیاست همه‌جانبه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارهای سازندگی و بنیادکاری در محل خود به اجرا رسانیده با یک دستاویز خوب جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را استقبال خواهند کرد. طبق نقشه چهاربینی‌ها امسال 21 انشاءات و در 3 سال پیش آمد مرحله به مرحله باید 110 انشاءات دیگر با شرایط ضروری ساخته به استفاده داشته شود. از شماره انشاءات سال روان پیش بینی شده در ساختمان بنای 50 شانه طاهر در جماعت شهرک هولبوگ عبارت از مرکز سودای خدمت معیشی، مؤسسه خصوصی تشخیص و توبتی، بنای 2 کودکستان و در دهات توگرک با آب نوشاکی تامین نمودن اهالی علاقه کارهای زیادی عملی کرده شدند. در جماعت دهات توگرک نویه وسیع بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان 22 انشاءات به نقشه گرفته شده است که یکی از این انشاءات‌ها کشیدن خط آب نوشاکی در دهه توگرک میباشد. این زمان اویدی کشیدن خط آب نوشاکی در این دهه رفته ایستاده است که ساکنان این دهه سالهای طولانی از آب نوشاکی تنقیسی میکشیدند. بعد انجام لایحه مشکلات جای داشته پورا برطرف کرده میشه. امروزها در نویه ساختمان بنای نوی قصر فرهنگ برای 500 جای نشست، تعمیر اساسی خانه فرهنگ جماعت دهات به نام میرزاعلی وایسف و بنیاد و نوسازی 4 مؤسسه طبی ادامه داشته با جلب صاحبکاران تا سال 2021 یعنی روز تجلیل جشن فرخنده 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در 8 جماعت شهرک و دهات نویه باید 4 کارخانه و کارگاه استحصالی، 20 انشاءات خدمت معیشی از جمله حمام‌های زمانوی، کاشانه حسن سرتراشخانه، 6 میدانچه ورزشی، حوض شناوری، مهمانخانه، 10 عدد بنگاه نوی طبی و دیگر انشاءات ضروری بنیاد کرده شود. صاحبکاران محلی با پشتیبانی از سیاست سازندگی و بنیادکارانه حکومت جمهوری برای با دستاوردهای ارزشمند استقبال نمودن سنه تاریخی 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با یک حس بلند وطن‌دوستی اقدام گرفتند که برای آبادی و پیشرفت و رشد ساحه خواجگی خلق ناحیه انشاءات مذکور را تا مهلت پیش بینی شده بنیاد و مورد بهره برداری قرار خواهند داد. در دوره وسعت کارهای سازندگی در مرکز ناحیه فیض‌آباد برای کودکان و نوجوانان میدانچه استراحتی و فراغتی مورد استفاده قرار گرفت. نوریدین قربان از ناحیه فیض‌آباد گزارش می‌دهد. تا این وقت در نزد خانه‌های بلندآشانه محله اسماعیل سامانی ناحیه فیض‌آباد میدان برای بازی کودکان موجود نبود. زبونیسا قربانو و ساکن محله اسماعیل سامانی ناحیه فیض‌آباد این را به اینوبت گرفته مبلغی برای انجام سفر حج جمع‌آوری کرده خویش را برای ساختمان آن روانه نمود. ساخته به استفاده دادن میدان بازی کودکان در نزد خانه‌های استقامتی ساکنان را بیشتر خوشحال نمود، زیرا تا امروز کودکان آنها به چنین شرایط دست
дастрасӣ надоштанд. майдони навбунёд дорои таҷҳизоти дилхушӣ барои ба бозиҳои гуногун машғул шудани кӯдакон буда, аз ин пас онҳо дар ин макон истироҳату фароғат менамоянд. зимни ифтитоҳи иншоот намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия изҳор доштанд ки майдони бозии кӯдакон дар пайравӣ ба сиёсати созандаи имрӯзаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода шудааст. иншооти мазкур дар назди хонаҳои истиқоматӣ барои тарбияи дурусти наврасон ва дар рӯҳияи хештаншиносӣ ба воя расондани онҳо аҳамияти калон дорад. то ҳамин вақт дар ин маҳалло ҷойҳои холӣ бисёр буд ки ҳамин майдончаҳои варзишӣ набуд. мо хеле аз ин хурсанд ҳастем ки кӯдакон дар вақтҳои холӣ худ ба бозиҳои кӯдаконаи худ машғул мешаванд. тибқи иттилоъ ин дуюмин иншооти фароғатӣ барои кӯдакон аст ки дар маркази ноҳияи Файзобод сохта ба истифода дода мешавад. дар идомаи корҳои созандагию бунёдкорӣ дар ҳамин маҳалла дар назди хонаҳои истиқоматӣ майдончаи варзишӣ барои бозии волейболу баскетбол бунёд карда шудааст. аз ин пас ҷавонон метавонанд вақти холигии худро самаранок истифода намуда бештар ба варзиш машғул шаванд. дастгирӣ ва шароити фароҳам гардида буд ки соли равон дастаи волейболбозони ноҳияи Файзобод дар мусобиқаи волейбол ки байни шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ баргузор шуд, ҷои дуюмро ишғол карданд. дар ноҳия дар баробари пешрафти дигар соҳаҳо ҳамзамон барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва эҳёи дубораи онҳо тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. дар назди биноҳои истиқоматии маҳаллаи Исмоили Сомонии ноҳия барои занону бонувон нуқтаи нонпазӣ сохта шудааст. дар ин макон занону бонувони ҳунарманди ноҳия нонҳои тоҷикӣ ва дигар таомҳои миллиро омода менамоянд ва ҳамзамон ҳунарҳои асили халқиро ба ҷавондухтарон меомӯзонанд. дар ноҳияи Файзобод дар оянда барои фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ барои сокинон корҳои созандагӣ вусъат дода мешаванд. Нуриддини Қурбон, Фирӯзи Мусо, Файзобод, Ахбор. акнун мутаваҷҷеҳ бошед ба хабарҳои хориҷи кишвар. бар асари амали террористӣ дар шаҳри Кобули Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 10 нафар ба ҳалокат расида, 4 каси дигар захмӣ гардид. ғарқ шудани киштии боркаш дар дарёи Хуанпуи Ҷумҳурии Мардуми Чин боиси бенишон шудани 10 малоҳ гардид. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар шаҳри Кобули Ҷумҳурии Исломии Афғонистон амали террористӣ анҷом дода шуд. дар натиҷа 10 нафар ба ҳалокат расида, 4 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. дар миёни захмиён 2 шаҳрванди Франсия низ ҳаст. кормандони хадамоти дахлдор маҷрӯҳонро ба беморхона интиқол доданд. васоити ахбори оммаи маҳаллӣ гузориш доданд ки террористи худкуш таҷҳизоти таркандаи дар баданаш ҷойнамударо дар назди вазорати эҳё ва рушди деҳоти Афғонистон ба кор даровардааст. шоҳидони ҳодиса мегӯянд замоне ки кормандони вазорати эҳё ва рушди деҳоти Афғонистон аз кор мебаромаданд, дар назди бинои вазорати мазкур садои даҳшатноки таркиш шунида шуд ва эҳтимол аксари ҳалокшудагону захмиён хизматчиёни давлатӣ бошанд. дар робита ба амали террористӣ сохторҳои қудратии Афғонистон дар шаҳри Кобул тадбирҳои амниятиро пурзур намуданд. киштии боркаши Шунсян-2 начандон дур аз бандари Унсуков воқеъ дар дарёи Хуанпури шаҳри Шанхаи Ҷумҳурии Халқии Хитой ғарқ шуд. бар асари ҳодиса 10 маҳалло бенишон гардиданд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ тавонистанд аз маҳалли ғарқшавии киштӣ 3 маҳаллоҳро наҷот диҳанд. муайян карда шудааст ки киштии Шунсян-2 дар натиҷаи бархӯрдан ба киштии дигар ғарқ шудааст. ҳангоми ҳодиса дар дохили киштии боркаш қариб 3000 тонна пулод мавҷуд буд. ин миқдор оҳан тавассути киштии мазкур аз шаҳри Нанкина ба шаҳри Гуанжоу бояд интиқол дода мешуд. дар маҳалли ғарқшавии киштӣ кормандони хадамоти дахлдор барои пайдо кардани бенишонгаштагон фаъолият доранд. дар пойтахти Сомалӣ шаҳри Магадишо 2 амали террористӣ анҷом дода шуд. бар асари ҳодиса 10 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар ҷароҳат бардоштанд. террористон дар назди қароргоҳи ходимони воломақоми давлатӣ нақлиёти дорои таҷҳизоти таркандаро ба кор дароварда, сипас аз яроқ ҷониби кормандони мақомоти полис оташ кушоданд. бо сипарӣ шудани чанд дақиқа боз як нақлиёти бо маводи тарканда муҷаҳҳаз аз тарафи террористон тарконда шуд. баъдан миёни хизматчиёни ҳарбӣ ва гурӯҳи террористон задухурди шадиди мусаллаҳона сурат гирифт. сохторҳои қудратии Сомалӣ зимни тирпаронии ҷавобӣ 3 террористро безарар намуданд. дар Япония шумораи ҳалокшудагон бар асари боришот ва обхезӣ ба 216 нафар расида, даҳҳо каси дигар бенишон шуданд. боришоти шадид як ҳафта қабл дар минтақаи Хиросима, Окаяма ва Эхимея, Япония ба амал омада буд. бар асари офати табиӣ беш аз 150 манзили истиқоматию маъмурӣ хароб гардида, зиёда аз 25 000 бинои истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифтанд. давоми як ҳафта мешавад ки ҳазорон нафар сокинони аз офати табиӣ зарардида наметавонанд ба манзилҳои истиқоматиашон баргарданд. дар Япония пас аз қатъ шудани боришот ва
обхезӣ гармии тоқатфарсо ба амал омад ки ҳолати пешомадаро боз ҳам мураккаб кард. аз рӯи маълумоти табибон гармии ҳаво метавонад сабаби сар задани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ гардад. дар минтақаҳои аз офати табиӣ зарардидаи Япония кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ барои дарёфт кардани бенишонгашта ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. ҳаҷми зарари боришот ва обхезӣ дар қисми ғарбии Япония $400 миллион ро ташкил медиҳад. дар қисми ҷанубии либия силоҳбадастон 4 нафар муҳандисро рабуданд. рабудашудагон 3 шаҳрванди либия ва 1 шаҳрванди руминия мебошанд. тибқи иттилои кормандони мақомоти полис, муҳандисон ҳангоме ки ба нуқтаи тавлидоти нафтии Шарараш ба кор мерафтанд аз тарафи силоҳбадастони номаълум рабуда шуданд. кормандони сохторҳои қудратӣ барои наҷот додани муҳандисон амалиёт мегузаронанд. дар қисми шимолу шарқии нигерия гурӯҳи террористон ба корвони мошинҳои кормандони сохторҳои қудратӣ ҳамла карда 70 хизматчии ҳарбиро рабуданд. террористон корвони мошинҳои низомиёнро ки аз 8 нақлиёти боркаш иборат буд дар наздикии яке аз роҳҳои минтақаи бобош мавриди ҳамла қарор доданд. ҳангоме ки хизматчиёни ҳарбии иловагӣ ба маҳалли ҳодиса омаданд, аллакай гурӯҳи силоҳбадастон ба самти номаълум фирор намуда буданд. дар нигерия давоми 9 соли охир дар натиҷаи ҳамла ва анҷом додани амалҳои террористӣ беш аз 20 000 нафар ба ҳалокат расиданд. мегузарем ба мавзӯи дигар. давоми як моҳи охир аз ҷониби раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғ вобаста ба пешгирӣ аз ҳодисаҳои суғтор дар бозору марказҳои савдои вилоят чорабиниҳои мақсаднок гузаронида шуд. дар натиҷа як қатор камбудиҳо вобаста ба истифодаи маҳсулоти сохтмонӣ зуд оташгиранда, банд намудани роҳи нақлиёти оташнишонӣ ва васли нодурусти ноқилҳои барқӣ дар бозору мағозаҳо ошкор гардид. барои баланд бардоштани малакаи касбии кормандон ва огоҳсозии аҳолӣ аз зарари суғтор дар бозори панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд машқи тактикии оташнишонӣ бо ҷалби қувваю воситаҳои оташнишонӣ гузаронида шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ ва Илёси Бобоҷон. аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғ ва қисмҳои мустақили он дар шаҳру ноҳияҳо барои эмин нигоҳ доштани молу амволи сокинон, соҳибкорон дар бозорҳо ва мағозаҳои фурӯши шаҳрҳои Хуҷанд, Истаравшан, Конибодом, Исфара, ноҳияҳои Ҷаббор Расулов ва Бобоҷон ғафуру санҷиш гузаронида шуда, дар рафти он ҳолатҳое ки боис ба суғтору зуд панҷ шудани он мегардад ошкор карда шуд. имрӯзҳо аксари соҳибкорон барои таъмири нуқтаҳои савдо, марказҳои хизматрасонӣ, тарабхонаҳо аз маснуоти фанерӣ, пластикӣ зудоташгиранда истифода мебаранд. таври таҷрибаҳо ва омӯзиши сохторҳо нишон додааст, маводи сохтмонии пластикӣ ки барои таъмиру зебогии бино истифода мешавад, дар ҳолати расиши шарораи барқ ё оташ дар 23 сония оташ гирифта дар муддати кӯтоҳ биноро фаро мегирад ва биноҳои наздик ба он низ таъсир мерасонад ва хомӯш кардани он душворӣ зиёд дорад. дар рафти санҷиши бозору мағозаҳо дар асоси корҳои фаҳмондадиҳӣ, тавсеяи кормандони хадамоти оташнишонӣ, соҳибкорон баҳри бартараф намудан ва пешгирӣ аз суғтор чораҳо амалӣ намуданд. дар ин замина барои саривақт ислоҳ накардани камбудиҳои мавҷуда, банд кардани роҳи нақлиёти оташнишонӣ ва дигар камбудиҳои бозордорӣ нисбати 9 нафар роҳбарони бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят протокол тартиб дода шуда, дар ҳаҷми 10500 сомонӣ ҷарима карда шуданд. ҳамзамон ба соҳибкорон, соҳибони дӯкону мағозаҳо барои ислоҳи камбудиҳо 58 амрнома ирсол ва 8 нуқтаи савдои муваққатӣ бинобар ба талаботи қоидаҳои оташнишонӣ мутобиқ набудан фаъолияташон қатъ карда шуд. дар вақти гузарондани санҷишҳои бехтари аз суғтор дар бозорҳо ва марказҳои савдо асосан таваҷҷӯҳ бо будани роҳравои барои гузаштани нақлиётҳои оташронӣ, вуҷуд будани манбаъҳои обӣ, коршоян будани ноқилҳои барқие ки имрӯз асосан сабабҳои суғторҳо ҳастанд, таваҷҷӯҳ асосан ба ҳамун равона карда шудааст. дар бозорҳо ва марказҳои савдо рубилники ягона барои хомӯш набудани барқ баъд аз итмоми кор. дар идомаи корҳои пешгирӣ, санҷиши ҳолати омодабошии мошину техникаю таҷҳизоти оташнишонӣ ва баланд бардоштани малакаи касбии кормандону маърифати аҳолӣ дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи фартуни шаҳри Хуҷанд ки 300 нуқтаҳои савдо дорад ва дар онҳо 420 нафар соҳибкорон фаъолият доранд, машқи тактикии оташнишонӣ доир гардид.
مشق تاکتیکی در اساس سوختار شرطی با بانگ خطر دسته اختیاری سوختارنشانی بازار آغاز یافت و دوام 5 دقیقه با رسیدن خبر ماشین و مکانیزم های آتش نشانی خدمات یک جای عمل کننده ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوق یاری تعجیلی برخو علاقه استاد حالت های فوق‌العاده به جای حادثه حاضر شدند و مسئولان دخلدار برای خاموش نمودن سوختار از امکانات استفاده کرده در مهلت کوتاه سوختار شرطی که مساحت 420 مربع متر را تشکیل میداد خاموش نموده صاحبکاران و مال و اموال آنها را از حادثه ایمن نگاه داشتند. رفت مشق را راهبریت خدمات دولتی آتش نشانی و دیگر مسئولین دخلدار نظارت راهبری نمودند. امروز مشق تاکتیکی آتش نشانی نشان داد که امروز کارمندان خدمات آتش نشانی تیار هستند، آماده هستند، هم تکنیک و هیئت شخصی ایمن داشتند و پیشگیری نمودن این سوختار. با اندیشه صاحبکاران، مسئولین بازارها و ساکنان چنین مشق‌های آتش نشانی در بالا برداشتن معرفت اهالی، آگاهی آنها از حادثه‌های سوختار و در حالت ضروری بهر پیشگیری آن کمک می‌نماید. تا این دوره سال روان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوق 204 حادثه‌های سوختار به قید گرفته شدند که نسبت همین دوره سال گذشته 7 عدد کم میباشد. عامل کم شدن حادثه‌های سوختار به اطلاع مسئولین ریاست خدمات دولتی آتش نشانی ولایت سوق این سری وقت پیشگیری نمودند، گذرانیدن کارهای ترغیباتی در بین اهالی و در نتیجه سنجش‌ها اصلاح نمودن کمبودی‌های جای داشته میباشد. تصمیم گرفته شده است که چنین مشق‌های تاکتیکی و سنجش‌ها در همه شهر و ناحیه‌ها دایر کرده شود. محمود احمدزاده، الیاس باباجان، ولایت سوق برای برنامه اخبار. در شهر نوحیه‌های ولایت ختلان خوجگیداران حاصل بلند سبزوات و میوگی جمع‌آوری نموده در برابر بازار محلی همچنین بازارهای جمهوری و خارج مملکت را نیز با مسئله تر و تازه کشاورزی تامین می‌نمایند. با مسئله سری وقت دسترس نمودن محصولات به اهالی در نوحیه جیهون بازار موسمی تأسیس داده شده است که شبانه روزی فعالیت نموده صاحبکاران با دسترس نمودن محصولات آن را به بازارهای جمهوری و خارج مملکت صادرات می‌نمایند. گزارش عبدالرزاق عزیز. майдони умумии полезӣ дар ноҳияи ҷайҳун 1940 гектарро ташкил медиҳад. беш аз 10 рӯз боз ҷамъоварии ҳосили тарбузу харбуза идома дошта то имрӯз 3200 тонна анвои ширини полезӣ истеҳсол шудааст. соли равон кишоварзони ноҳияи ҷайҳун истеҳсоли полезиро ба 52000 тонна мерасонанд ки ҳосилнокии миёнаи он ба 260 центнери баробар хоҳад шуд. дар ҷамоати деҳоти хумсангири ноҳияи ҷайҳун мувофиқи нақша мо имсол дар майдони 300 гектар кишти полезиҳо гузарондем. аллакай муддати 15 рӯз мешавад ки мо ба ҷамъоварии ҳосили полезӣ аллакай шурӯъ намудем. танҳо соли гузашта 39000 тонна полезӣ истеҳсол шуда қисми бештари он ба берун аз марзи мамлакат содирот шуда буд. инак ҷамъоварии ҳосили полезӣ дар ноҳияи ҷайҳун оғоз гардида ба бозори мавсимии шаҳраки дӯстии ноҳия ворид карда мешавад. баробари субҳи содиқ фаъолияти бозори мавсимӣ дар ноҳияи ҷайҳун оғоз гардида давоми шабонарӯзӣ ҷараён мегирад. дар як шабонарӯз ба бозори мавсимии ноҳияи ҷайҳун зиёда аз 250-270 тонна маҳсулоти полезӣ ворид мешавад. соли равон нақшаи истеҳсоли полезӣ дар ноҳияи ҷайҳун 52000 тонна муайян шудааст. дар вилояти хатлон бошад кишоварзон азм доранд ки 500,000 тонна полезӣ истеҳсол кунанд. фаровонии ҳосил аз он далолат медиҳад ки нақшаҳои истеҳсоли полезиҳо дар ҳама шаклҳои хоҷагидории вилояти хатлон барзиёд таъмин гардад. кишоварзони ноҳияи ҷайҳун маҳсули дастони хешро ба ҳамин бозор ворид намуда бо нархҳои нисбатан арзонтар пешниҳоди тоҷирону соҳибкорон мегардонанд. аз ташкили бозор аллакай тамоми соҳибкорону фурӯшандагони анвои полезӣ огаҳӣ доранд ки аз шаҳру вилоятҳои тоҷикистон барои харидорӣ кардани анвои полезиҳои ширин ба таври яклухт ба ноҳияи ҷайҳун ташриф меоранд. тавре маълум гардид бозори мавсимӣ дар ноҳияи ҷайҳун ба таври шабонарӯзӣ фаъолият мекунад. миёни харидор ва маҳсулот истеҳсолкунанда ҳамоҳангии зич дар ҳамин ҷо ба вуҷуд меояд. тавре намояндагони бозор изҳор доштанд дар рӯзҳои аввали пухта расидани полезӣ 100 то 130 тонна ҳар як шабонарӯз анвои ширин ворид мегардад. ҳафтаҳои баъдӣ то 300 тонна тарбузу харбузаи ширин дар як шабонарӯз пешниҳоди сокинон мешавад. масъалаи воридоти маҳсулот дар бозори мо рӯзтарӯз афзуда истодааст. масалан дар даҳаи 10 рӯзаи аввал агар 150-170 тонн медаромад ҳозир
مشاهده شده است که این ده روزه دیوم ده که توتای 210 تونه رفته شده است. نرخ هم باشه همین خیلی ارزان شده است. امسال در ناحیه جیهون به حد بوده های خوب آمد. همه خواجگی دهقانی که در ناحیه جیهون کار میکردن حاصل خوب به دست گرفتن. از آن جمله صادرات پیاز و لیمون در ناحیه ما خیلی خوب شد. از وقتی تربوز و هندل است. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برنامه دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارد.